रोषे सरंजाम बाहर करछु जाल काठ चुली तो देखंतु डंगार एमती गोटे टीणर गोटे चुली बना जाय थाए तो एई टीण चुली रे रोषे हुए देखंतु संग माने मौसा केमती जाल रेडी करछंती छोट छोट करछंती एमती हमें सहज रे रोषे कर परिबु फास्ट अदा को खंड खंड कर दबा देखंतु संग माने गिरीश केमती प्याज को ग्लास साहाଯ୍य रे प्याज अदा मसला बनउची बहुत ही इंटरेस्टिंग देखंतु प्याज काटिबार पूरा अनोखा स्टाइल किछटा अदा हां कोन पकिस रसुण हां किछटा गुटिए प्याज हां किछि सुकुला लंका देई एबे गोटे मसला तयारी बस तो देखंतु गिरीश बाबूंगर जुगाड़ ग्लास ता से तो लोहा पाइप हाँ हमें टॉर्च मार धरी काटले तो रात में ना इथो जानि दउते बेसी किछ होबन संभाली हो आटो अधिक लोई संभाली हो एतो नेक्स्ट टाइम आले रोहिबा पूरा गुटे दिन इन्वर्टर धरी देरी जोडी किछ कथा हां भाई का तो क्या बताइए उसको पका वो पांचटा डायरेक्ट पका दो ना मसला पूरा हमको पका रेडा रखूं खाली के धरि थई ने डायरेक्ट बाटर पूरा कांची गांडी में और मयूर खोजला नहीं मयूर गुडो खोजला गोटे माछ पड़ू भल माछ गोटे भाजी खाई जीवा देखंतु बड़ भाकुड़िया पड़छ हम जाल रे प्रथम देखन संग माने अदा रसुण प्याज मसला हिसाब से तापर सेथरे टमाटो ऐड करा जाय छी वाह सेथरे चिकन मसला ऐड करा जाय छी आयुर किसी कौन तो नहीं मिनिमम टाइम दवा पानी कौन है पानी तो सेतरे सांग माने धनिया पत्र हमें ऐड कर दीसु ए से तेतुली
ଦହି କେତେ ନଥିଲା ଆଁ? ଦହି କମ କରିଥିଲେ ନଥିଲା ନା ଏ ଖତରନାକ ପୁରା ସେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ ଭରି ଖାଇଲୁ ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା। ସେଦିନ ରାତିରେ କେତେ ହଁ ଖାଇକି ତ ପଳେଇଲୁ ଆଉ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ଲାନ୍ କର ଆଇବା ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବା। ଆଉ 200 ଦିନ ହାବୁ ଡଙ୍ଗ ଦିନ ହଁ ତଳେ ପଟ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ କଣ ଏ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କି ସେ ଏକାଥରକେ ଦିଅ ତ ସବୁ ହବ। କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ବରା କରିବା କାଟିକି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଦେଲି ଗରମ ନା ପଖାଳ ଗ୍ୟାସରା ଖାଇସାରିକି ଖୋଉଛୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସୋୟାବିନ ଆଳୁର ତରକାରୀ ତା ସହିତ ଭାତ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମାଛ ମିଳିନି, ବାକି ମାଛ ମିଳିଲେ ଆମେ ସିଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଥିବ। ତ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ରିଏଲି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଅଛି। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଠିକ ମଝା ମଝିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ହେଇଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଏ ଖାଇବା ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ବସି ଖାଅ ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଆର ସ୍ୱାଦ କୌଣସି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଦୁନିଆର କୌଣସି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଦେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ବହୁତ ହି ଲାଜବାବ। ବାକି ମୁଁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଇବି। ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କେବେ ଏମିତି ଥରେ ଆଡଭେଞ୍ଚରିୟସ ଗୋଟେ ଖାନା ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ରିଏଲି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବାକି ଲାଜବାବ ଏକଦମ ଲାଜବାବ ପ୍ରାଇସଲେସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା। ତ ବାକି ରିଏଲି ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଲାଇଫର ମେମୋରେବଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଏଟା। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଖାଅ ଖାଅ ଚିରେ କାହିଁ ଖାଇବ ଆରାମ ସେ ଖାଅ। ତୋ ମା ପତି ଜାଲ ଧୋଇଲେ ପୁରା ପୁଣି ଧରି ସାରିଲା ପରେ ମାଛ ଯେ ଖାଇବା, ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଛାଡ଼ିବିନି।